Evo, izvolite. Evo, znači 3 bromazepana dnevno. Izvolite. Doviđenja. Sljedeći. Doktor, dobar dan. Dobar dan. Imamo opasan problem. Niti mogu da jem, ni da spavam, ni bilo šta da se poslušam rukama. Da? Imam osjećaj da nešto mili na mene. Gdje mili? Neke bube, neki mravi. I ja stalno istresam, to istresam. Ajde bro, pičku materinu si na mene da treseš ovdje. Ajde beži. Doktore, Beži. ali nešto da mi prepišeš, doktore. Ajde bre, nosi tamo došli mi treseš mravi na mene ovdje. Ajde, doviđenja. O Bože ljudi, ovdje je došao mi trese mravi.